mwaramutse neza mwese aho muherereye nongeye kubifuriza kugira ikaze namakuru yo kuri wa gatandatu ni tariki 6 z'ukwezi kwa 9 muri mwaka wa 2025 twinjiyemo mbere yo kugira gahunda z'uyu munsi rero panga bafite gahunda zo kujya mu bukwe uyu munsi munyemerere tubanze dusangire aya makuru n'amakuru menshi ariko ndaza kugerageza kuyanyuramo nirukanka kugira ngo buri muntu wese agire icyo yumva muri aya makuru turaza kubabwira ko umujyi wa Uvira umutekano wongeye kuzamba kurushaho ni kuva mu ijoro ritambutse kugeza amururu rukerera turaza kandi kubabwira ko Wazalendo batangaje ko bagomba kongera gukora imyigaragambyo kuri uyu munsi imirwano kandi yongeye kubura ijugu nyuma y'agahenge gake kari kahamaze iminsi imirwano yongeye kandi kuba mu bice bya Masisi imirambo y'abasivile bagera kuri 3 ikaba yabonetse hafi y'agace ka abo opfuhi aha naho turaza uhanyura hanyuma turebere hamwe uko ibintu byifashe mu gihe Uvira turababwira yuko abantu 3 bapfuye baguye mu myigaragambyo Wazalendo batangije yo kurwanya no kwamagana Generali Gasita tukiraha mu mujyi wa Uvira turaza kubabwira yuko societe civile yitandukanije na Wazalendo isubika by'agateganyo imyigaragambyo bari bamazemo iminsi hamwe na Wazalendo yo kwamagana Generali Gasita turaza kandi kugaruka ku mugenerali witwa Hussein Yaja uyu yapfuye yazize iki yaguye hehe nibiki abantu bakwiriye kumwibukiraho ibi rero nibyo tugiye gusangira namwe muri aya makuru nizere yuko wamaze gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ariko kandi turakwibutsa gukora subscribe ukibuka no gukora like ndetse ugakora no kuragukanuka kameze nk'inzogera kugira ngo butaha amakuru ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha mwese rero nongeye kubifuriza kugira weekend nziza reka tubigenze gutya mukanya angaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye nitwa Mukada ani kwibendera TV Yes abantu muherereye mu duce twose tugize igihugu cy'u Rwanda tubahaye kaze abantu baherereye mu bihugu bitandukanye bigize uyu mugabane wa Afrika namwe tubahaye kaze abantu baherereye mu bihugu by'Uburayi Aziya Oceania n'ahandi ndetse na Amerika namwe tubahaye kaze muri aya makuru nizera kandi ko mukomeje kugenda mugubwa neza nizere kandi ko amuri kugenda mwinjira muri weekend neza turanzetse rero n'aya makuru n'amakuru tugiye guhera muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira turababwira yuko ibintu byakomeje kuzamba kurushaho muri ijoro rikeye ndetse no muri rukerera amakuru turuka mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko muri iri joro hongeye kuba umutekano muke cyane Wazalendo bakaba barimo kurasa amasasu menshi mu rwego rwo gutera ubwoba General Olivier Gasita kugira ngo ave muri uyu mujyi wa Uvira aya masasu batangiye kuyarasa igihe cy'isaha ya 3 n'igice mu iri joro hanyuma rero aya makuru akaba agaragaza ko ngo bari gukoresha imbunda nto nini ndetse n'amakompora mu rwego rwo kwamagana uyu Generali Gasita amakuru kandi avuga yuko utu duce avuga ko hari uduce n'ubundi
ibintu byakomeye kurusha ahandi, aho rero ngo amasasu yakomeye kurushaho ku rwego rwo hejuru ngo ni mu gace ka Murongwe, ahitwa muri karitsiye ya Songo, ahitwa Kavimvira, anahitwa Kabindura ndetse n'ahitwa Kasenga. Umwe mu baturage wavuganye n'abanyamakuru uherereye muri utu duce yavuze ko ngo ibintu byifashe nabi cyane. Yagize ati urusaku rw'imbunda ni rwinshi hano mu mujyi wa Uvira, amasasu ari kurasirwamo akaba ari ay'imbunda ziremereye n'izoroheje. Ibintu rero ngo byarushijeho kuzamba ahangaha muri Kavimvira naho rero ngo ibintu bimeze nabi cyane. Uyu kandi yavuze ko Wazalendo ngo bakoze iki gikorwa mu rwego rwo kugira ngo abarusheho gutera ubwoba General Olivier Gasita ku buryo bwo kumutera gusubira ikindu mu ntara y'Amanema aho yaje aturuka. Ni ibintu bikomeje gutuma muri uyu mujyi wa Uvira ibintu bikomeza kuba abibi cyane. Imyigaragambyo rero bakaba bavuga ko ngo bayikomeje kugira ngo bamagane uyu muyobozi, akaba ari ibintu byatangiye kuba mu ntangiriro z'iki cyumweru, aho rero bashinja uyu General Gasita ngo kuba ari umugambanyi, ndetse bamwe bakavuga ko ngo kuba ari umunyamurenge ngo byaba bifite aho bihuriye no kuba bamwita umugambanyi. Wazalendo kandi bamaze gutangaza yuko abari bubyukire mu gikorwa gikomeye cyane. Mu itangazo abashyize ahagaragara abarwanyi ba Wazalendo abavuze ko ngo abagomba kuramukira mu myigaragambyo kabutindi. Iri tangazo rigira riti turamenyesha abaturage batuye muri Uvira ko tukomeza imyigaragambyo twatangiye muri minsi yo kwirukana uyu munyarwanda wa 23 ariwe Gasita aha muri Uvira. Iri tangazo rikomeza rigira riti nta moto, nta bajaje, nta modoka, nta pikipiki, habe n'inka ntibyemerewe kujya mu muhanda. Amaduka yose, utubari n'amasoko ntacyemerewe gufungura kugeza dushoje iki gikorwa. Ni mu gihe icyo gikorwa cyo kwirukana uyu mujenerali ngo izi Wazalendo zivuga ko zizakomeza kugikora kugeza igihe kitazwi. Gutumwa kwa General Gasita muri uyu mujyi wa Uvira byabaye nko gukoza gati mu ntozi, akaba hari icyemezo cyafashwe na Perezida Tshisekedi w'iki gihugu. Cyakora akaba Wazalendo bavuga ko ngo iki cyemezo abarimo kucyamaganira kure. Brigadier General Gasita Olivier ni umunyamurenge, ariko kubera ko bavuga ururimi rufitanye isano rya hafi n'ikinyarwanda, abandi banyekongo baramwibasira ndetse bigatuma abahita bavuga ko ngo ari umugambanyi, ndetse bamwe mu Wazalendo ntibatinya no kuvuga yuko ngo uyu ari umunyarwanda wahawe kuza kuyobora uyu mujyi wa Uvira. Ku rundi ruhande kandi izi Wazalendo zitunga agatoki uyu mugabo zikamushinja ko ngo yaba yaragize uruhare rw'ubugambanyi mu gufatwa ku mujyi wa Uvira ndetse no gufatwa ku mujyi wa Bukavu. Iyi mijyi yose yafashwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ku rundi ruhande Gasita nawe yakaniye avuga ko adashobora kwemera kuva mu mujyi wa Uvira kubera Wazalendo ngo batamushaka.
ni ibintu bikomeye kandi bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero twe dukomeza n'aya makuru, reka twerekeze Jugu tubabwire ko imirwano yongeye kubura nyuma y'agahenge gakeya. Imirwano ikaze yongeye kubura mu ijoro yo ku munsi w'ejo bundi rishyira ku munsi w'ejo, ni itariki 5 Nzeri muri uyu mwaka w'2025. Imirwano yongeye kubura hitwa Nyamamba hafi ya Chomia, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Robert, ni mu karere ka Jugu. Iyo mirwano yahuje ingabo za FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa Zaire bifatanije n'abarwanyi b'inyeshyamba za Convention pour la Révolution Populaire CRP ziyobowe na Thomas Rubanga kuva i Kampala muri Uganda. Nkuko byemezwa n'umuyobozi w'urubyiruko rwo muri ako gace, amasasu y'imbunda nini n'intoya yumvikanye amasaha menshi bitera ubwoba n'akaduruvayo mu baturage. Amakuru yaturutse mu baturage batuye muri aka gace atangaza ko indi mirwano yabaye ku munsi w'ejo bundi ku wa 4 hagati y'impande zombi ahitwa Ropa, ahari mu birometero bidashyika 30 uvuye Jugu. Inyeshyamba za CRP zashoje igitero cy'imbogamizi ku modoka z'ingabo za leta ya Kongo ku muhanda wa RN27 cyangwa se RN27, bikaba byarasize abantu 4 bahasize ubuzima ndetse hakaba hari n'abandi bakomerekeye muri iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi ku mpande zombi. Imirwano yatumye umuhanda uhagarikirwa urujya n'uruza by'agateganyo ndetse n'abaturage benshi bahungira mu gace ka Iga Barriere. Nubwo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari cyatangaje ko kirukanye inyeshyamba muri ako gace, kongera kubura kw'intambara byongeye kugaragaza icyiciro gishya cy'ubugome n'umutekano muke muri Jugu bitewe n'iterabwoba rihoraho ry'imitwe yitwaje intwaro muri ako gace. Ibintu rero bikaba bikomeje kudogera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, abaturage baricwa urubozo kandi n'abaturage b'inzirakarengane. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane kugeza ku rwego rwo hejuru. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi tubabwire ko habonetse imirambo y'abasivile bagera kuri 3, ikaba yabonetse hafi ya Bupfuhi, bikaba bivugwa ko yishwe n'abagizi ba nabi. Ku munsi w'ejo tariki 5 Nzeri muri uyu mwaka w'2025 habonetse imirambo y'abantu 3 hafi ya Bupfuhi hagati y'utugari itwa Kahira na Karungu, ni mu murenge wa Bashari Mokoto mu karere ka Masisi. Aba bantu bapfuye bivugwa ko bakomoka i Kahira, bakaba ngo bari abagore 2 n'umugabo umwe. Ngo bari bagiye muri ako gace kugura inzoga gakondo yitwa Rutuku ikorwa mu cyatsi cyitwa etano. Imirambo y'abanyakwigendera yagaragazaga ibikomere by'amasasu, bigakekwa ko barashwe n'abantu bitwaje intwaro, ariko uburyo nyirizina bishwemo kugeza ubu ngo ntiburatangazwa neza. Ibi bikorwa rero cyase iki gikorwa cyabereye hafi y'umuhanda w'ikiraro cya Nyabura, ni mu gice kimaze iminsi kigaragaramo umutekano muke. Ibyo bikomeje guhungabanya ituze ry'abaturage bakahira n'utundi duce tuhegereye, dore ko ako karere gasanzwe gafite umwuka mubi w'intonganya n'ubugizi bwa nabi buri kuzamuka.
abaturage baho bavuga ko babayeho mu bwoba n'amakenga menshi kubera ubwicanyi bumaze kwiyongera muri aka gace. Nyuma yo kuboneka kw'iyo mirambo, ubuyobozi bwaho bwatangaje ko iperereza ryatangiye hagamijwe kumenya abakoze ubwo bwicanyi no kubafata. Abashinzwe iperereza batangaje ko abari gukora ibishoboka byose ngo hamenyekane neza icyateye ubugizi bwa nabi ndetse babihanirwe. Iyi nkuru y'akababaro yongeye kugaragaza ibijyanye n'umutekano muke ukomeje kwiyongera muri teritwari ya Masisi, aho ubugizi bwa nabi n'urugomo bikomeje kuba ibibazo bikomeye ku baturage abatuye muri ibi bice. Reka twongere dukubitire iyo muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruke ku rupfu rw'abantu batatu bapfuye baguye mu myigaragambyo y'abawazarendo barwanyaga Generali Gasita. Abasivile bagera kuri batatu barimo abamotari babiri ba moto abapfuye ku wa kane tariki 4 Nzeri muri uyu mwaka nyuma yo gukomeretswa mu myigaragambyo yakozwe n'abarwanyi ba Wazarendo barwanyaga ishyirwaho rya General Gasita mu rwego rushinzwe ubutasi muri uyu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yemejwe n'abaganga bo mu bitaro byaha muri uyu mujyi wa Uvira yemeza ko iyo myigaragambyo yateje ikibazo gikomeye cy'umutekano muke. Aba Wazarendo rero ngo basanzwe bafatanya n'ingabo za FARDC mu rugamba, ariko magingo ya noneho ibintu bikaba byaje kwicurika. Iyo myigaragambyo yahungabanyije bikomeye ibikorwa by'ubukungu n'imibereho, aho abashyizeho ibi za bariyeri ku muhanda uhuza Uvira n'umupaka w'u Burundi, bituma ubucuruzi n'urujya n'uruza rwambukiranya umupaka bihagarara. Aba Wazarendo bashinja General Gasita kuba umukozi w'abarwanyi b'intare za Sarambwe ukorera inyeshyamba z'uyu mutwe, ndetse bakavuga ko ngo yagize uruhare rukomeye mu gufasha uyu mutwe wa M23 gufata umujyi wa Bukavu muri Gashyantare muri uyu mwaka. Ibi bikomeje kongera umwuka mubi hagati y'Abawazarendo n'ingabo za FARDC bafatanyije urugamba rwo kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe. Mu itangazo ryasohotse ku wa kane, umuyobozi wungirije w'umujyi wa Uvira yitwa Kifara Kapenda yamaganye imyigaragambyo ya Wazarendo asaba ko ihagarara. Yavuze ko ibitekerezo by'abigaragambya byumviswe kandi avuga yuko ateguye imyigaragambyo bagomba gufatirwa imyanzuro yihutirwa, ikaba ari imyanzuro rero ngo igomba gufatwa kugira ngo basuzume ikibazo. General Gasita uri mu nshingano z'ubutasi n'imirwano muri uyu mujyi wa Uvira yari yararokotse igitero cyari kigamije kumwivugana mu misozi ya Rusizi nyuma y'uko Bukavu yagwaga cyangwa se yigarurirwaga n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nyuma yahungiye mu Burundi igihe gito aza kongera guhamagarwa n'ubuyobozi bwa gisirikare bwa Kongo ngo ajye Kisangani ni Kinshasa mu gukomeza inshingano ze. Kugeza ubu ngubu rero Wazarendo bararahira bakirenga bakavuga yuko badashaka uyu General Gasita muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse bakavuga yuko ngo uyu adasa n'abanyekongo, bakavuga yuko ngo uyu ari umunyarwanda. Ibintu rero bakomeje kuririraho
bagakora imyigaragambyo ikomeye cyane kandi iteye ubwoba. Ndabibutsa ko turi mu makuru hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, ni tariki 5 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka 2026, ni tariki 6 sori. Hanyuma nongere mbibutse niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, kwibutsa gukora like, share na subscribe. Mu gihe ukora subscribe yuke gukora kuri kantu kameze nk'inzogera, utamakuru azajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Reka dukomeze n'aya makuru, tuyakomereze muri uyu mujyi wa Uvira. Tubabwire ko societe civile yitandukanije na Wazalendo isubika by'agateganyo imyigaragambyo yo kwamagana General Gasita mu mujyi wa Uvira. Societe civile y'abanyekongo yatangaje ko imyigaragambyo yari imaze iminsi 3 ibera mu mujyi wa Uvira bayisubitse by'agateganyo guhera ku munsi w'ejo hashize kuwa gatanu. Iyo myigaragambyo ikaba yari yaratangijwe n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'amashyirahamwe y'abaturage bagamije kwamagana ishyirwaho rya General Olivier Gasita nk'umuyobozi w'imirwano n'ubutasi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Societe civile ikaba yasobanuye ko icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo imyigaragambyo gifashwe kugira ngo abaturage bongere babone ibiribwa n'ibindi bikenerwa bya buri munsi, mu gihe bategereje inama igomba guhuza Wazalendo n'inzego z'ubuyobozi muri uyu mujyi wa Uvira. Mafikiri Mashimango uhagarariye societe civile ku rwego rw'intara muri Uvira yavuze ko iki cyemezo gifashwe mu kureba imibereho ikomeye abaturage barimo, kuko ngo amasoko n'amaduka yari afunzwe kuva ku wa kabiri tariki 2 Nzeri muri uyu mwaka. Ariko amakuru yaturutse mu baturage avuga ko abacuruzi benshi abakiganyira gufungura amaduka yabo kubera ubwoba n'ubusahuzi bushobora kubakorerwa. Bityo rero nubwo societe civile yo ivuga ko yasubitse by'agateganyo imyigaragambyo, n'ubundi bikorwa by'ubucuruzi n'indi mirimo biracyahagaze muri uyu mujyi wa Uvira. Ni ibintu rero bikomeje kuba bibi cyane, ni ibintu kandi bikomeje guhangayikisha abaturage. Akaba rero hamaze iminsi hari imyigaragambyo muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse ikaba ari imyigaragambyo bivugwa ko yaguyemo abantu batari bakeya, nubwo imibare nyayo itari yashyirwa ahagaragara. Ikindi kandi bikavugwa ko iyi myigaragambyo yakomerekeyemo abantu benshi batagira ingano. Reka atugana ku musozo rero tugaruke kuri wa mujenerali twababwiye witabye Imana, akaba ari Major General Retired Hussein Ada, wabaye umusirikare wa mbere wamaze igihe kirekire mu ngabo za Uganda kurusha abandi, akaba yamaze kwitaba Imana. Inkuru y'urupfu rwa Major General Ada yamenyekanye ku mugoroba wo ku munsi w'ejo bundi kuwa 4 tariki 4 Nzeri muri uyu mwaka. Bikavugwa ko yaguye mu bitaro bya Victoria Hospital biherereye Kampala muri Uganda. Major General Hussein Ada yinjiye mu ngabo za Uganda ku butegetsi bwa Idi Amin Dada. Yakoze inshingano zitandukanye mu gisirikare cya Uganda, zirimo kuba umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Bombo Kina Mambo, icyicaro gikuru cyacyo. Uyu umujenerali kandi mu mwaka 2018 nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamushyize mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma y'imyaka 55 yaramaze mu gisirikare.
Imana rero imuhe iruko ridashira. Hanyuma natwereka twerekeze ku musozo w'aya makuru twagarukagaho, twongera kubifuriza kugira weekend nziza. Bafite ubukwe uyu munsi, mugire ubukwe bwiza. Hanyuma gahunda za Ibendera TV zirakomeza, ukore like, share na subscribe. Ikindi kandi ukore ushobora kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe bawe, no gukora aho handitse share. Hanyuma ubundi tayari ukahita ukopiya link ukayoherereza inshuti n'abavandimwe, amakuru akagera kuri bose. Mwese rero ndabashimiye cyane, mbabwira ngo mwirirweho, mugira amahoro n'amahirwe, ubundi Imana ibarinde.